السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يحيينا على التقوى بلا مهنة ولا بلوى ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار ومع الواسي والذي وأوصافي وحالتي ومع الواسي والذي وأوصافي وحالتي بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وحاتمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا
الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي سيد عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيد عبد القادر الجيلاني حبيب النبي ربي فانفعنا ربي فانفعنا ببركاته واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى بحرماته وأمتنا في طريقاته ومعافاة من الفتن شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الله زاد محمدا تعظيما صلى الله عليه وهب فضلا صلى الله وهب فضلا صلى الله من لدنه عميما الله زاد محمدا الله زاد محمدا الله زاد محمدا تعظيما ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام
الباهي الجليل الباهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه اضطرام فيه اضطرام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض متى في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن لدل أبتحية وبسلام أنشر أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض متى في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن للي جل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب عوان وضع هذا الحبيب على ندي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتاج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. صلى الله وأنفذ عليه الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. صلى الله عليه حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله ومعهما عليه من الهور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فتى الوقت الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. واضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فوق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
عليك صلوات الله عليك مرحبا اللهم صل على محمد البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس يوفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصره العدل الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا إذا حبنا بوجود المرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله اللهم صل على محمد أهلاً بك إنا بك نسعد وبجاهك يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر اللهم صل على محمد يا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد
وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa muladina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, terutama Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Mas Damanhuri seampun hadir ben tretan akhin Al-Mukarram tretan Sahibul Anwar ben para guru insyaallah sekejaki Rabu Kiai Abdul Hamid, Yai Ahmad Muslim Ikram, Kiai Mas Muhibbullah Al-Haj Khalil, Kiai Mas Haji Akib min masyhud dari Pajaran. Moga-moga seteja pada sobung alangan pada ta'udzur paringna lancar sukses dunyah ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Simulja para masyayikh saya sebut kipuruh dan para ulama, para sepuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat, muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kali batan kalau muti syukur da Allah Subhanahu wa taala. Ben kedua kali pun salawat salam kaator da ka Gusti Kanjeng Nabi Bashar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ben tak ketinggalan matur sakalangkong atas ketenah rabunah para panjenengan dak kadito majelis. Saya insyaallah sangat barokah majelis Manaqibul Kubra dalam memperingati Gusti kaulah panjenengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Moga-moga padaan oliyah barokana Syekh Abdul Qadir Jilani dadi orang saya dunia akhirat, dadi orang selancar, dadi orang bagus, dadi orang soleh solihah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para tretan acara malam mangken ning acara manik kadinto acara yang pertama pembukaan, si kedua yang kadinto qiraatu ma yatayassaru minal Qur'anil azim, si ketiga sambutan pertama dari panitia pelaksana Manaqib Kubra Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nikah. Sambutan kedua kita itu langsung tausiah. Insyaallah ya toraki oleh Kiai Mas Damanhuri. Tore menginjak acara sepertama
kita mulai bersama liridha'illahi ta'ala wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alihi ajma'in wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wal ruhaniyin wal kiramil katibin wal hafazati ajma'in wa hamalatil kursi wa alal arsy ajma'in salawatullah salamuhu alaihi ajma'in wa ila arwahi ali kullin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ila arwahi aimmatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha wal hadisin wal mufassirin wa sadatil sufiyatin muhaqqiqin wal awliya'il kauni ajma'in khususan li hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa usulihi wa furu'ihi wa jami' masyayikhi jami' kulli waliyin wa waliyah min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qaf anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim anwan fid dunya wal akhirah wa khususan la ruhi Mbak Banjir wal hadrati Mbak Dekarjah wal hadrati ruhi Mbak Abdullah bin Umar Mbak Sirajuddin wal hadrati bung sepuh kalau panjenengan jadah wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa amamina amana wa khalina wa khalatina qaribina wa hashina wa jami' ahli al-qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu halat arwahuhum syai'un lillahi lana wa lahum wa lahunnal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, acara saya pertama pembukaan dengan Ummul Kitab yang telah kita lalui bersama. Moga-moga dadiah tambah barokah amin ya rabbal alamin. Acara sing kedua yang kita dito tilawati ma tayassara minal Qur'anil azim oleh Hadratil Mukarram akhina Al-Ustadz Sahibul Anwar dari Sukorjo. Daga selirana ya toraki. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarad alladzina kafaru annas samawati wal ard annas samawati wal arda kanata ففتقناهما
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Demikian tadi pembacaan Al-Qur'anul Karim yang telah disampaikan oleh Akhina Al-Mukarram Shahibul Anwar Ustaz dari Sukoharjo. Moga-moga nambah kemanfaatan maslahah dek kaula panjenengan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Seterusnya acara senomor telok engke kadinto sambutan dari jajaran panitia Manaqib Kubro yang akan disampaikan oleh Akhina Al-Ustaz Mutiullah deka Ustaz Mutiullah ya Toraki. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ahli sam'i wat ta'ah wa faddalana littiba'i sunnah wa mulazamatil jamaah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadratal mukhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, alladzina hum safinatun lin najah, kong langkong al-mukarram wal mukhtaram Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah insyaallah sekejap akhir Rabu, juga al-mukarram Kiai Ahmad Muslim Ikram insyaallah sekejap akhir Rabu, Mas Daman Huri bin Kiai Haji Mahmud
sela ampun hadir alhamdulillah. Juga Al-Mukarram Gus Muhibullah bin Kiai Khalil, Mas Akib bin Kiai Haji Masyhud, dan setejana para habaib, serta bisa nyebut secara satu persatu, tapi seteja sesangat beten kaula muljaaki, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amina ya rabbal alamin. Para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa Kaligoro sesangat beten kaula muljaaki, para jajaran panitia penyelenggara manakib kubro sesangat beten kaula muljaaki, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama toreh kaula sareng panjenengan ngelahiraki rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayah pon dak ke kaula sareng panjenengan, sehingga kaula sareng panjenengan malam mangken bisa hadir Rabu lelengkian sareng-sareng dalam keadaan sehat wal afiyah dalam acara peringatan haul daripada waliullah Al-Qutbir Rabbani wal Ghaudis Samadani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, sebiasa disebut manakib kubro. Jadi malam mangken eko tepaan khol wafat min wafati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Malar mogah kaula sareng panjenengan olia barokana. Amin Allahumma amin. Senomor 2 malar mogah salatullah wasalamuhu malar mogah tetep keatur dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senomor 3 kaula atas nama panitia penyelenggara manakib kubro mewakili dari seluruh jajaran panitia perlu ngucapaki matur sekelangkong terima kasih teriring doa jazakumullah aksanal jaza atas partisipasi dari para panjenengan sedaya, atas sombongan dari para panjenengan sedaya, baik sombongan neka berupa akal pikiran, tenaga, bokto, kong langkong masalah biaya, tangki. Jadi atas sedaya sombongan dari para panjenengan, kaula perlu ngucapake matur sekelangkong teriring doa jazakumullah. Juga ke para reng-reng bine sebeda dopor caipun hadratil masyayikh jok sampai klopain dek ke bagian dopor. Karena tanpa dukungan dari orang bine, tanpa dukungan dari orang-orang dopor, insya Allah acara ini tak bisa meriah kati semangken. Jadi mulai dari dopor, ada dari baba sampai ke atas, setuju atas partisipasi dari para panjenengan, kaula atas nama panitia ngucapake matur sekelangkong, mantar etrema sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Juga menabi olehna panitia niko ngurmat ke para panjenengan setuju niko beda kekurangan pon baik mengenai tempat utaba fasilitas utaba jamuan-jamuan setak pantes kong langkong de hadratil masyayikh para habaib tak langkong panitia nyoon agungipun pangaporah. Senomor 3 terakhir kaula nyoon doa dek ke para panjenengan setuju kong langkong dek para masyayikh para habaib duaki malar mogah acara manakib kubro masjid kaintoh malar mogah iso terus berjalan sampai ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para rabu sepeda muljah, sebagaimana biasa dalam kesempatan neko biasana tak langkong neko umumagina masalah dana tigal make tak pantas sekuni tigal make bone keneng nah
Tapi karena niki menyangkut masalah biaya utawa obeng orang banyak, biar para panitia utawa masyarakat di tahun-tahun yang akan datang biar lebih semangat, lebih giat, jadi terpaksa make tak pantas seguni esabe utawa umumagina masalah biaya, masalah manakib kubro niko. Para bapak, para hadirin, para rabu sepada mulja, untuk pemasukan masalah biaya sisa lama karena manakib 9 neko kika ento 500.000. Terus sombongan dari masyarakat Lego neko oleh 1.295.000. Sombongan dari Jelorong oleh 690.000. Terus dari Kaligoro beserta panitia serapat sebenah oleh 3.640.000. 3.640.000. Dari Remas neko remaja masjid nyombong 400.000. Jadi jumlah hasil untuk keuangan manakib tahun 2020 neko bodo 6.532.000 neko hasilnya. Sedangkan untuk pengeluaran kanggui malam neko jika itu 5.409.000. Sehingga hasil 6.532.000 eluangen 5.409.000 kare 1.103.000. Jadi alhamdulillah masalah keuangan neko bodo sisana jika itu bodo 1.103.000. 103.000. Jadi 1.103.000. Kesepakatan dokter rapat sebenarnya mak pola bodo karena neko kita langkung setuju kesepakatan neko BMT mek selamat insyaallah langsung sareng boten gaulah daftaraki de rekening BMT neko 1.103.000. Jadi neko sombongan dari para panjenengan sekali lagi atas nama panitia kaula ngucapake matur sekelangkong jazakumullah aksanal jaza malar moga panjenengan senyombong dak ke acara manakib kubro niko malar moga pegempang rezekina sareng Allah malar moga oleh barokana para masyayikh para wali-wali Allah terutama oleh barokana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an oleh syafaat dari Rasulullah kong langkong oleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Sekainto atas nama sambutan kalimatut tasyakur dari panitia beda kurang lebih pun dari kaula pribadi kaula nyon agungipun pangaporah akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekadinto pematuran dari sambutan panitia. Selanjutnya acara saya nomor 4 tausiah Mau'izatul Hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh Hadratil Mukarram Kiai Mas Damanhuri bin Abdullah Mahmud dari Kerengeh. Deka seleraipun ya toraki tore Mas. Allahumma sholli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji atfatayyaji
العالم يا وهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat. Khalaqallahu al-arda was samawat wa a'ana 'ala at-ta'at wa a'malis salihat wa muhibbil awliya'i was salawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa aqaribihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in humul mukhtarat. Wa ba'd, fadilatul ulama sipeten kaulah muljaaki sadatinal alawiyin, para habaib sehadir di tengah-tengah kita sesetujah beten kaulah muljaaki selerana semulja ring sepuh beten kaulah Kiai Haji Abdul Hamid ibn Abdullah Al-Akh fillah walillah, Kiai Mashhud Potrana Kiai Mas Akib ibn Mashhud Al-Akh fillah walillah Al-Ustad Nur Hasan Tabri ben setujah para panitia acara Manakib Kubra Desa Kanigoro sifeten kaulah muljaaki, para hadirin para hadirat sifeten kaulah muljaaki, pejabat pemerintah yang berkenan hadir, setujah para alim, setujah para ulama, sesetujah muljah indallah wa indakum, sifeten kaulah tak bisa nyebut asmana wahidan ba'da wahidin bitafsil, tak ngurangi derajat ben kemuljaan para ajunan setuju. Hadirin saya muljaaki sareng peten kaulah mentermo ke hadir kaulah sareng para ajunan ning saat semangken ka dinto oleh syafaat dari baginda Rasul, oleh barokah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amin Allahumma amin. Kelu kula tak lekeh banner ne kay baca kapi ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, memperingati Manakib Kubro Kanigoro Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tade tangkel Arya ketara banner tahunan deh. Yati nama ke banner tahunan, sing penting ate kaula sareng para ajunan setuju, si hadir kayak dinto, pas senengah orang si seneng kaulia, amin Allahumma amin. Tretan para alim hadirin hadirat sebeten kaulah muljaaki. Aulia kayak dinto cemacem tretan. Lahum maziyatun mutanawwi'ah. Aulia kak dinto endi keistimewaan bi tibi.
Beda aulia kak dinto sepadeng alim mah. Beda aulia kak dinto sepadeng kekeramat nah. Sejelas beli kak dinto mesti alim mah. Karena oleh Allah beli kak dinto takdir alim bacet. Maka tak tuman monduk mulan di titel beli sejelas alim. Laduni nega. Cuman beli kak dinto macam-macam. Murabbi arwahina Kiai Khalil bin Nawawi Sidogiri beli. Siapa tak ngaranin Kiai Khalil Sidogiri kak dinto beli. Setuju orang ngaranin beli. Sampai ting bulan Ramadan kak dinto malam selekor hol kak dinto udah pak man kaman dengtar. Keng tak pate nampak kekeramat nah sepadeng ilmu nah. Kiai Hamid Pasuruan beli. Apa tak alim? Alim Kiai Hamid. Kiai nampak kekeramatan nah. Sampai orang enggak dinto punya cerita maziyah ben keistimewaan nah Kiai Hamid. Keramat sepadeng Pasuruan. Sampai lah wafat gak dinto ki sempat muka salah situng pondok pesantren sebadan yang daerah luar Jawa. Tinggi antaren ke Pasuruan ternyata Kiai Hamid gak dinto sewafat ampun lah tahunan. Maka gak dinto teki keramat sepadeng. Apa tak alim alim. Leh semakin gak dinto saya selamatin tepak karatona beli. Sultanul Auliya. Cuk larato ternyata. Dek rememun rato kau le sareng para ajunan tak bisa ingkar. Cek reng Kiai Khalil Sidogiri be pertaje kau le sareng para ajunan mun beli. Kiai Hamid kau le sareng para ajunan pertaje mun beli napa boleh tepak karato na beli. Mangkana gak dinto peringatan kakak le sareng para ajunan mun neruah beli gak dinto mun tak bisa setuju seeteruah dari kelakuan beli gak dinto satan pun tenah kau le sareng para ajunan gak dinto kutu bisa neroh kelakuan beli gak dinto makin sekone sejelas beli gak dinto alim jelas pun mangkan target kau le sareng para ajunan setuju gak dinto satan pun tenah alim. Tak bisa mas lengah sepon kula le tua kula. Budu kula mas. Ya tikel pon potrana. Pemonduk Pak. Nero si Abdil ko. Kadir. Tak bisa mas putra kula lambat tas seteje. Kompoi ya tabung aki. Nero si Abdul Qadir. Si paling semak Nero Kiai Khalil Sidogiri. Si paling semak Nero Kiai Hamid Pasuruan. Anak apa pola nama kudu monduk di anak karena ilmu gak dinto teretan penting. Orang gak dinto mun di ilmu derajat gak dinto bekal teki. Orang gak dinto mun di ilmu atena gak dinto bekal lentur. Bekal alos. Gempang sabar tak gempang suudzon ka orang. Orang gak dinto mun di ilmu teretan bekal detirato. Siapa sih ada bu ulama? Moso engki tak bertaja ya tidak mun tak bertaja. Masa tak bertaja? Beda lagun nih, beda lagun. Tahu tak bu gi? Tak semangat bu ibu ria. Manturojo nama dia. Tak milo tarop sampean. Allah, seborana. Allahumma salli wa sallim ala bisa nero Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki
mulkillahi Allah Salli wa sallim ala Sayyidina Adada ma Daimatan Aini ilmu iku maknane aliyati Allami ilmu iku maknane lutfiyati Ammimi ilmu iku maknane mulkiyati para jamaah lanang wedok kudu kang ngerti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina adada ma fi ilmillah dai mangkan orang gak dinto mun di ilmu tretan tere cete gak dinto teki aliyati orang gak dinto mun di ilmu tere cete teki siapa contoh nah ustad siapa contoh nah kiai ada apa bolan di ilmu ustad nekuk kapur bediade gak Nagu pulpen bedaya de gaga. Ada apa? Di ilmu. Mun putu sah senyoro. Mereka urusan agama, urusan dunia saos. Orang alim, orang pinter, orang yang di ilmu, bisa tan di ilmu gak dinto, ki gagaan orang yang di ilmu. Mereka urusan dunia. Seborana pak, seborana. Beda orang pinter nokang. Masang keramik cepat pak, loros center, nat nih ke loros, larang bejer nah. Saare tak cukup 100, saale tak oleh 120. Ada apa? Penter masang keramik, ilmu. Gini apa engki? Daripada tokang seborana urusan dunia. Daripada tokang pada masang keramik, keng kadang beda tokang masang keramik nih kata dek benyan keramik. Pasang mereng patok bele boleh. Pasang mereng patok bele boleh. Ada tak pada larang daripada tokang ada. Ada apa bola na? Ilmu keramik tak pada tahu. Seporana. Bu ibu penter masak. Daripada nasi jagung, daripada rap orap, daripada cukok, cuman cara masakan itu lain rasanya kena. Engki apa engki? Beda nasi jagung ni kasih tinggal kek kuli rasa. Ada apa pulang? Tepan masak jagung gak dinto tak patece alus. Satu kek norok jagung gak. Mudah biasa mu gak nega. Beda jagung gak dinto nyaman pak. Ting edeur gak dinto sepiring korang nambah boleh. Laris berung gak nega. Ada apa bola na ilmu? Orang gak dinto di ilmu lutfiyati. Ate naga dintoh latifah lembut ternyata. Orang enggak dintoh mun di ilmu erasanin tentang ke ngerem si pegel. Beci banyak orang tak seneng kerasan ning budi apa beles punten. Ada apa ngerem ilmu na ngerem. Abe pegel keteretan sakit ate tak temu sebab ngeding omong tak nyaman. Ngeding debu-debu tak jelas, sakit ate, pegel keteretan, rim sareng ilmu.
Anu apa kok bekal kerua? Iya mun cerita na jeria bener, mun cerita na gelero. Bekal kata tangke, emosi kata tangke, ilmu nang ngerem, ngocak atena. Anu apa to karbi tetangke? Wajib kang kui abe ria ngormat kata tangke, neser kata tangke. Ada apa bola nah? Karena mun bede apa-apaan tetangke ria bedening ada tak kira sejauh ngerem ilmu boleh. Senomor telo orang enggak dintemun di ilmu mulkiyati rato ternyata. Orang mun di ilmu rato. Abazagi pejabat pemerintah. Di ilmu perpolitikan rato Pak. Bapak Presiden Jokowi dari Jakarta menuju Kabupaten Pasuruan ninggang-gang ya bebi polisi, yang bebi polisi. Dan dim dan ramil, polsek, polres, setiap camat dari setiap kabupaten yang ada di camat masing-masing denteng ajemput Bapak Bupati. Gang-gang ni gini karo yambe jaga polisi. Ada apa? Presiden lebet. Rato. Mun ring gendeng saja ngambe. Masa bedereng gila mas yambe, bedereng gila lebet dia bede. Ada apa bola? Rato orang alim gak dinto. Ilmu gak dinto rato orang di ilmu. Seborana. Mun kau boleh sarang pada junan saja ngambe Pak. Tak jungga ki orang ngontong. Gak dinto ilmu. Mangkana Kanjeng Nabi gak dinto Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajarin kau boleh sarang para ajunan gak dinto sederhana. Kanjeng Nabi gak dinto mau nak beri gambaran kau boleh sarang para ajunan gak dinto sederhana ternyata. Apa Kanjeng Nabi gak dinto ta'alim? Alim Kanjeng Nabi. Sampai cerita Kanjeng Nabi gak dinto di atas segala-galanya. Tidak ada yang membandingi. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudaduhu fi ilmin wala karami. Saya rasa datang, beda saya datang. Oh. Kanjeng Nabi gak dinto sembet Bu. Ya tasnya si Abdul Qadir Pak. Mun si Abdul Qadir gak dinto karomah, beli. Mun Kanjeng Nabi gak dinto Sultanul Anbiya. Mun si Abdul Qadir gak dinto Sultanul Aulia, Kanjeng Nabi gak dinto Sultanul Anbiya. Mangkan kau le sarang para ajuran gak dinto tasyaffu'an ben tasyarrufan. Ngarep syafaat ben amul jaaki ke Kanjeng Nabi. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Kanjeng Nabi gak dinto di atas segala-galanya fi khalqin wa fi khuluqi, bentuk dan etikanya. Postur tubuh Kanjeng Nabi gak dinto di atas segala-galanya, lebih tampan daripada yang tampan, lebih agung daripada yang agung. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Tidak ada yang mampu membandingi fi ilmin wala karami, keilmuan Kanjeng Nabi ben kemol jenah. Sobung yang membandingi. Artinya Kanjeng Nabi gak dinto alim, Kanjeng Nabi gak dinto mol je. Senek karena Kanjeng Nabi tak mau pedeng ilmu nah. Tapi si pedeng gak dinto akhlaka. Ada apa bolan? Ada yang ngelatih kakau le sarang para ajunan seteja. Mun deti orang alim, deti orang sebat maleta sombong. Sebab biasa nah sepora na ben sepora. Nah orang gak dinto mun lah hebat, orang gak dinto mun lah alim, orang gak dinto mun lah sepereng biasa, sombong gak dinto kade Bu.
Sombong agak dinto kade, engki napa engki? Engki. Bida seporana, adat neka. Hukmul adi seporana. Orang gak dinto muntan di lampu, tak kepikiran apa-apa, sogi sekoni gendut biasa. Beda apa beda? Banyak, Pak. Orang gak dinto mun biasa-biasa, dunia tak begitu berkembang, odik sederhana, sogi sekoni, peculun are. Ngan Raja Abraha. Beda apa beda? Pengaruh. Sak biasa na orang gak dinto muntaan di lambeen luar biasa ternyata. Ala ko sare oleh sebita kebu, beki ke sebini kare 10.000, bedereng minta sombengan keluar 5.000. 5.000 cukup itaku munring tandi, ikhlas raja, soki sekone tambah cer. Muntaan di lampe tambah soki tambah benih kulis sing ucak sampean. Ara apa bola nah ilmu nakala. Kan mangka ilmu gak dinto mun menang dredan, kau le sarang para ajunan gak dinto kelar nahan. Pegel. Pegel cik pegel. Cuman ilmu na menang, pegel dada dredan. Raja ikhlasa. Masa mas engki. Gak napa contohna ring tua ke anak. Contohna ring tua ke anak. Megeli anak nega pun. Megeli anak nega. Cuman ring tua gak dinto tredan. Cik ring lah seneng gak anak. Ring tua gak dinto endi ilmu. Ilmu deti ring tua. Tahu cara adidik anak. Makilah begel dek rumah gak anak gak dinto ngerem. Padahal anak gak dinto nyoba terus ke ring tua. Mari situng agebe boleh. Apa pegel ring tua? Sekejap pegel ring tua. Paling abit setahun balik dia leberes. Ada apa bola na? Ate gak dinto kalah biel ilmu. Tabiat gak dinto mustaq dari at-tabu'u. Mangkan ulama ulama saraf gak dinto tak sami. Bede sing ngocak awal gak dinto fi'il madi, bede sing ngocak awal gak dinto masdar. Betek gak dinto cetakan tretan. Cetak sagak dinto. Cuman betek gak dinto paden bi cetakan setempel makilah ekosod de remah setempel gak dinto bede karena. Sebisa makalah setempel gak dinto ilmu. Ekosod gen sekone sarang ilmu, ekosod gen sekone sarang ilmu beres, Pak. Pada bi pengaruh seborana. Bede orang terpengaruh. Beda si fulan, beda Ahmad bi Muhammad. Ahmad bi Muhammad ni kanca akrab. Ahmad mun beda perlona minta tolong ke Muhammad. Muhammad mun endi kelakuan sebre minta tolong ke Ahmad. Ahmad bi Muhammad kak dinto saling melengkapi. Situng saat Ahmad bi Muhammad kak dinto yatu bi orang. Beda orang entar ke Muhammad, Ahmad ibe coba aki mat apa? Ahmad jeria arasan buen. Setuju apa sampeyan kayak cerita aki. Seneka pegel, Pak. Muhammad pegel ke Ahmad pegel. Ada apa pulang terpengaruh. Nalekana pengaruh kak dinto lamu lain elang, maka pegel Ahmad ke Muhammad neka belione alias beres. Terpengaruh. Mangkan orang gak dintemun di ilmu tak gempang terpengaruh. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa kula nembaan semakin nek ka ilmu? Karena Syekh Abdul Qadir gak dinto teretan. Kelebihan niku banyak sara. Sampai ulama-ulama gak dinto mun adabu, Syekh Abdul Qadir gak dinto kutubul maqamat. Saya tampaki sareng Gusti Allah gak dinto karomana. Padahal alim Syekh Abdul Qadir gak. Syekh Abdul Qadir gak dinto sering lebeli. Ning gak atena orang. Orang kita ada bunapa pangki sareng Syekh Abdul Qadir. Orang bede seingkar ke Syekh Abdul Qadir, apa bener Syekh Abdul Qadir dia beli, pangki sareng Syekh Abdul Qadir.
Allah. Saporana kula sakone cerita salah situng hikayah sejarah salah situng keluarga besar pondok pesantren Sidogiri. Ning Sidogiri kak dinto bedesi terkenal wali mastur. Engki kak dinto Kiai Khalil bin Nawawi. Kiai Khalil kak dinto terkenal belih mulai ki kene. Kiai Khalil bin Nawawi. Ning Bengkalan gak dinto beda Kiai Khalil. Syekhona Khalil. Pasarenah beda ning Martajasa Bengkalan. Madura. Aneka bekto selerana Kiai Khalil Bengkalan gak dinto sakit. Kiai Khalil Sidogiri kak dinto bingung pak. Ning dalam Sidogiri kak dinto Kiai Khalil bingung. Nalekana Syekhona Khalil Bengkalan sakit. Tak abid Kiai Khalil Sidogiri kak dinto pas ngarak lama ngangkui kain pote rensarenan ning kasor pas atanya ke Kiai Nawawi abai pun Kiai Khalil Sidogiri. Kulo niki sinten bah? Debun Yai Nawawi Khalil. Kulo niki sinten Khalil alamaan kelampian pote. Atanya 3 kalinya kulo niki sinten Khalil nak tak abid berita dateng Syekhona Khalil Bangkalan gak dinto wafat. Ini kamu tak beli tak bisa pak. Mun tak beli tak bisa. Insya Allah kula yakin. Antone ka banyak beli keng rem-ngerem ngarah. Banyak beli keng rem-nger. Marin sekebeter kula panjenengan Pleman dari pengajian pas ngalak lama pote pak. Ngangkui surban, ngangkui sejadah, otak ngangkui anduk pas pote pas ngocak nebek sampean. Yasin bahasa ibu. Tanya aki bini nah arapa kak Yasin le arapa Yasin cecer. Aneh kebeli. Kau sareng para ajuran wajib ngormat kebeli, wajib pertaja kebeli. Sekone mantar detik ilmu si manfaat. Mantar mau ke barokan manakib kubro gak dinto kau le sarang para ajunan seteja sewat ruwet gak dinto pecebejer sang Gusti Allah. Sendi masalah raja barokan Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia semanakib baca terosan seteja barokan Syekh Abdul Qadir mantar beres ruwet sarang Gusti Allah. Sekek barokan Syekh Abdul Qadir mantar beres sarang Gusti Allah. Pola beda di adik kayak laki sekitar andik juduh. Barokan si Abdul Qadir mantir dule nemu cucu. Si lempo. Si celeng. Si cuba. Dinalah sanmisan jadi bah. Coba si kalak mannya mana malolo. Kulit oman ngeserutinan pak. Beda keterangan ning salah situng kitab. Ning kitab Kasyifatus Saja Syarah Safina. Ning kak disa beda bacaan. Sapana orang maca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 300 kali kulla yaumin lam yusibhu fakrun abada. Beda keterangan ning kitab. Ning saran Safina. Mun beda orang maca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 300 kali tak kira fakir seterusah. Kula ngese rutinan ning kantone di rutinan kula. Ning kedengi tengah. Toman maklen aba rutinan ning man ka man kula pidato nikah. Tak abid protes bi orek. Anu Mas, napa Pak? Kula benar ini kemaca la haula wala quwwata illa billah. Terus Pak, mek tambah melarat di gua. Abu miknya lagi kula jeung kula maca kitab jan kula. Pas abai sang kujeun na melarat abu. Iku la tanya sampean maca la haula benar ini ka alakon apa punten. Punten kula ambu alako de iyo. Wa mun ta alako yang melarat dongku kana. Jareng bedema aku mabi tibi. Mun beli gak dinto bedema aku mah napa boleh kau sarang para ajunan bedema aku majukan ternyata.
Dekik boleh macam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu sekali tak kira melarat, sebiasa antar ke sabu, biasa alaku ke pasar, pas klik no klik tojuk bi neku TV melolai bengkon. Oleh dim bese. Dekik lima beli ruah. Oh la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya, tiada kekuatan illa billah kecuali dengan izin Allah. Illa bi'audillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kak tak antara kesabeng, tak usah la haula wala quwata illa billah. Ayo kak tak antara manakipen ben, tak usah la haula wala quwata illa billah. Ayo berderutinan ning bajaran kak ben rebu, tak usah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah mati tak ada dengan entar pak. Marah pas nyara agin siapa? Apa wiridna segelero? Wiridna bener, keng orang tak deplok jadi. Cireng beda keterang naneng kitab nega. Artinya de remah, kau le sarang para ajunan gak dinto, urusan dunia malolo, kayak taki bi akhirat. Dunia mulai kelupain tarik mulai ke akhirat. Dunia kelupain tarik mulai ke akhirat. Mangkan abis aki dalam kiai. Ning man kaman kule sampai aki nega teretan. Seborana, ning dalam kiai. Bodoh kempur Madinah, bodoh kempur Ka'bah, bodoh ayat kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, bodoh salawat fatih Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Ada apa bolana? Kiai ini kating masuk dari luar ke dalam gak dinto engak mun beda pangeran. Leso urusan dunia, ruwet urusan dunia, masuk ke dalam engak boleh mundi pangeran. Tero, mangka panjenengan mundi dalam beri lafaz Arab ning compon parajuh. Allahu Muhammad. Asyhadu an la parajuh. Mun perlu cendilon gini tutup kabi. Me engak ka pangeran. Ya Allah mantir detailmu semanfaat. Semorana. Kula semangat kula. Tak deteng jak muhib ki. Bu Sakib deteng ada. Ki udah bareng bi kula ning candi rubu. Kula Peleman Mas Muhib deteng. Tahun yang kita muncul jak muhib. Sokonek wanter ilmu semanfaat. Neka malam-malam neka malaki pak. Keterangan yang kitab Kasifatus saja. Sapana orang maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka orang gak dinto tak kira melarat. Berembagaleh 300 kali. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gak dinto mentamenan swarga. Situng saat Kanjeng Nabi tepaong ke Mi'raj dari bumi ke langit nangale malaikat gak dinto macam-macam. Di antara Nabi Ibrahim gak dinto toju ning atas kursi gak dinto dari berlian berenana biru. Pas Nabi Ibrahim gak dinto ada bu Muhammad pabanyak maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali paling punten saare insyaallah odi tak kira malarat. Beda keterangan ning kitab nega. Malam-malam gon. Oyok la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lebih-lebih mun panjenengan tepan takuk. Pak bapak tepan ke betir ning atentar ka sabe malam, tapok beda olar. Takuk beda cureng, kanceng pun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah olar gak dinto jangan lebet ning jalan panjenengan, lebet jalan lain takuk, Pak. Takuk ke panjenengan. Ada apa bulan maca la haula, hauqalah. Bu ibu lem-malem bajen atana pola tako arak parak subuh jam 3 ke arwah kanceng bu la haula wala quwata illa billah. Pancet tako pasemuran nying la haula wala quwata illa billah. Mak pancet tako ring-ceringan tak berapa lah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah selake jaga. Kan burung saya tako beda bareng aja lah. Ki pancet takok acereng salar kelar-kelar. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah saya keluar benih karo laki tetangga keluarga biya baru. Tak kira takok panjenengan paling tetanggane si takok. Sakonek mantir ilmu semanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sekadinto badana pemator mau'izatul hasanah dari Hadratil Mukarram Kiai Mas Daman Huri bin Abdullah Mahmud dari Kerengi. Moga-moga nambah kemanfaatan barokah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya mau'izatul hasanah ya toraki oleh Hadratil Mukarram Kiai Mas Muhammad Aqib bin Kiai Masyhur Abdullah dari Pajeren datang selerai pun dipun aturaken. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Ya Rasulullah salam sekedap ya Rafi'a tamal ribur ya muslim wa daraji'at fataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semulje para habaib, para kiai, para guru, para hadirin, para hadirat. Nah khusus bidzikri semulja Kiai Haji Muslim Ikram, semulja Mas Daman Huri bin Abdullah Mahmud, seampun mari keterangan mantir moga keterangan, seampun sampai akhir kaula sareng ajunan sedaja mantir moga tetia ilmu se manfaat. Amin Allahumma amin. Kelaben singkat sateja paman-paman sedaja cacak-cacak taritan seberenengkan igoro saya tak bisa tafsil asmana situng bersitung tak ngorangin hormat abdina. Kelaban singkat bahwa orang seampun sobung omor tapi orang kadinto adalah orang sesoleh. Sekadima orang kadinto keneng yalab barokanah ketika odin kadinto ki tetep yalab keneng yalab barokanah ketika ampun sobung umur akadia mangken kaule sarang ajunan hadir pada kadinto untuk manakib dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir mantir moga oleh barokanah. Amin Allahumma amin. Napa saya sampai aki sarang Imam Ghazali manjazat tabarruk bihi hayyan jazat tabarruk bihi maitan. Orang seketika odi bisa yalab barokana tabarruk ketika ampun sobung umur ki tetep bisa ekala barokana. Makanya orang-orang kak dinto pada seneng deka pesarikna para beli deka pesarikna para kiai. Napa seyarap barokah bisa yalab bisa orang sebisa yalab barokah na ketika odi hatta wafat pun la ampun sabung umur ki tetap keneng yalab barokah na mantir moga kadinto hajat kaula sareng ajunan sedaja dunya akhirat kabulaki kelaban oleh barokah na Syekh Abdul Qadir. Amin Allahumma amin. Beda situng tebu dari Syekh Abdul Qadir tebuna haja kak dinto saking dari syafaqonah rahmata Syekh Abdul Qadir pernah tebu lau amkanani dakhaltu ma'a kulli ahadin minkum al-qabroh. Cek saking engko
dimungkinkan eyo leaki untuk masuk deka kuburna orang semater ya, maka dakhal tungkok bekal lebu fa ajabtuhu anhu mungkaron wa nakiron, maka engkau bekal lebu deka kuburan sebeder ya male engkau bisa bantu aja pertanyaan mungkar nakir. Anak si Abdul Qadir me ada buah haja Kak Dinto rahmatan wa syafaqatan alaikum, karena si Abdul Qadir Kak Dinto raja rahmatah raja syafaqonah sami kalau sareng syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Kak Dinto rahmat ada ke umat luar biasa, maka ketika turun surat Al-Quran wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Bekal merik ke panjenengan Kanjeng Nabi Gusti Allah, merik ke panjenengan sampai panjenengan lega. Napa seeksaon Kanjeng Nabi, napa mobil punten, napa tanah seluas punten, napa obeng sebanyak punten. Seesaon Kanjeng Nabi karena diri rajin rahmat ben syafaqo na Gusti Kanjeng Nabi seepekeren kaula sareng ajunan sedaja. Jaipun Kanjeng Nabi mon lakar ajunan Gusti merikna napa seekasoon kaula idzan la ardo wa wahidun min ummati finnari, kaula tak rido mon beda situng bai umatku le masuk ka neraka. Manter moga oleh syafaat Kanjeng Nabi, amin Allahumma amin. Norok haja Kak Dinto norok deka manakipeun maosen solawat ya gelek caipun si Abdul Qadir cek saking bisa kok saking dirine ser kakek kapir ya bingko bantu aja pagi moneta nyaki malaikat mungkar nakir macain solawat kelaben arpan iya ke umat Kanjeng Nabi oleh syafaat Kanjeng Nabi tak ridho mon umat situng bayi umat masuk ke neraka. Menter mau ketiti ilmu semanfaat, amin Allahumma amin. Nekah saya bisa sampai aki abdina terus terang abdina tak keduan persiapan napa-napa kula le berenang parkirin le kele tetiba le yolok kuwi sareng kangen dur tapi Kak Dinto saya bisa sampai aki nyon sabarasi banyak cangkolang kaula imtithalul amr kaula norod daka perintah jaipun imtithalul amr norod perintah neka jaipun khairun bin sulukil adab jaipun lebih bagus daripada tak poron kelabuan alasan tak pantes. Tapi Kak Dinto neka sebisa semaki nyon sabara sebanyak adamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sembah nuwun banget dateng Kiai Al Mukarram Mas Akib. Boten kada utang punan. Alhamdulillah selanjutnya pun mau izoh mungkin terakhir saya sampai aki oleh Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Romo Kiai Ahmad Muslim Ikram dari Krengeh deka seleraipun iya toraki. Allahumma sholli ala Muhammad wa maulana Muhammad
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة ياجي رت العالم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muayyidil awliya binurihi wa asrarih wa mukrimil ulama bikaramatihi wa anwarih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin an-nabiyyir rasulil habibil mukhtar wa alihi wa ashabihil atharil akhyar wat tabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil baqa'i wal qarar. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma ij'alna minal faizin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Habaib, ulama, zu'ama, uqala, umaro. Habaib banyak. Habib Alwi bin Abdurrahman bin Agil, Habib Talib bin Agil As-Segab, Habib Umar bin Syekh Al-Hasni, Habib Zainal Abidin bin Talib As-Segab, Habib Ja'far bin Abdullah Al-Idrus, Habib siapa boleh, Habib Labib bin Segab As-Segab, siapa boleh, Habib Hasan Bekhair, Hasan bin Nizar bin Agil Al-Madihij, Semolje Yai Abdul Hamid bin Bah Yai Abdullah bin Umar bin Qayman bin Muhajir rahimahumullah. Kiai Mas Aqib bin Ki Mashhud bin Abdullah, Kiai Mas Muhib bin Khalil bin Abdullah, juga Ustadz Abdullah. Tak kelopain deka Ustadz Nur Hasan Tabri. Benda setejana para ustadz, kaum Nahdiyin sekalian, seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Kanigoro, Syuriah Tanfidhiyah beserta Banom, Muslimin Muslimat Fatayat, Ansor Banser, mobil remon ngangkuy ban ngeleser, Banser, lekas depak. Banser artinya bantuan ansor serbaguna.
Antara lain hafid si paling lempo bengko ngetok 4 kilo je. Jakan caban ser manter ia kuah santre bereng Yai Hashim Asy'ari. Banser lake, banser bine kapi. Bule itu akinan apa Mas Muslim? Arya cakanca cinta dekat Syekh Abdul Qadir Jailani manter ya kuah santrena yang kak ke swarga. Langsung Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Cak kebai enteng menyebut mun zaman lambe ki zaman Kanjeng Syekh mun beda orang nyebut asmana tandi wudu ni kabada sekotong je taka. Saking rajin kekeramatan. Terus bi Allah ebri kemudahan karena rahmat wa syafaqah neser deka umat terutama de akhir zaman reng-oreng banyak tak pati kuat ngelangkengen wudu. Jadi ulama sepakat makro ya tak pati bagus but nyebut mun tandi wudu. Keng mula kadung toju tandi wudu nyebut ya letak apa-apa letih beng tak nyebut syukur dasar cinta. Ada apa mek dia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Neka ampun le bentuk belih mulai bayi. Neka sejarang neka. Mulai ki dalam kandungan area le bentuk wali bi Allah. Insyaallah. Lahir ketara berli nama keki bayi. Akine kenyamana wali khilqi. Apa bukti nama Mas Muslim nenge kitab eterangaki. Malak kula neng mobil gila balapan dari badut ngembal. Bola nak kau le cenci kade ka ganto teti ka sakade minta izin de Ustaz Nur Hasan gila nyoro cakanca. Kula de ngembal kade Pak Ustaz karena pembicaraan tunggal. Ternyata beda kasa langsung. Alhamdulillah mari maghrib le berangkat kula. Nenge sorat muntaknya po cak dente kula tuain deh yang kau. Mangkana ki tange kula debakan to kita pujer. Ki banyak kain to ki beda Kiai Hamid kita pidato. Sekone edeng. Estona kula ki karetung entar ke Candi Rubu. Hari entar panja apa candeki. Bila rating haja kedaja yang melekok deki. Mulik rating kelau ya ke entarah. Kenapa jangan pangeran? Tak bisa ngatur TV, kenapa nggih? Rencana oleh keng menentukan ayo sanderaki dek Gusti. Buktena Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani wali mulai ki bayi. Tepak bulan Ramadan lahir. Bayi kainto ki laku esoson nasareng Kanjeng ibu tak kesokan Syekh Abdul Qadir bayi nih. Benaben karena neser tak kok lapar esoson na pole bi Kanjeng ibu tak kesokan boleh asar esosona tak poron boleh mun maghrib pas muka bibir semol jaga into cucuin sadi ummihi pas poron nyosok benar enggak nikah mun tak tala maghrib tak nyosok Arya bayi lah apa sah beden yang kanigorore bayi apa sah enten ngebala beda apa tada sobung jadi bayi jarang sedep lo kambu apa seri ambu duk beduk ampo beda ajil Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala tahun pole reng-oreng tak bingung nyari tanggal Ramadan bulan Sya'ban terakhir bingung reng-oreng laku re Ramadan apa nje congok tanggal congok areh bade saya tak bingung tak usah ngong bingung
laku mon bayi ruah tak nyosoh Ramadan lah. Dadi econg ngok ki laku esoso na tak poron Ramadan terus pasah. Dadi tahun pole kebayi ngertenger bila Kanjeng Syekh Abdul Qadir bayi ini keletak poron nyosoh berarti tanggal Ramadan ponan. Nyaman orang pun tak bingung nika saking dari kekeramat nah Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Bekto lahir nika berde kekeramatan otabe fadail keajaiban bareng yang mengherankan perkara lema antara lain nomor situng kita poron nyosoh. Saya nomor 2 bekto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika ceritana keng saya nomor 2 seekar pagi lahir nenge bau ne Kanjeng Syekh Abdul Qadir kainto agem ber soko 2 kanan kacer pakde pakna mbana iya jiri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakde pakan soko 2 Gusti Kanjeng Nabi ngecap bede bau ne kainto ki bayi. Anapa mak senikah kainto. Bekto Kanjeng Nabi Isra Mi'raj leka tinggal ke aras keng beresa debu kita ada pak kodu nerosaki de ke aras. Kanjeng Nabi kainto akrentek edem pangkelina engkok soro naik irqiya Muhammad irqaya Muhammad ongke Muhammad roqiya yarqa irqa ongke engkok ria numpak apa di atas. Fahadara ruhu asy-Syaikhil Ghauts. Ta'abid rona Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani Rabu ki arobe nak kana genteng langsung adimpok bedenger sana Kanjeng Nabi. Pas bau ne kainto eko sotaki dekat pakde pakna Gusti Kanjeng Nabi nyelorot. Atanya man antas apa beencung. Ajawab abdina ya Rasulullah min waladik dari keturunan ajunan. Siapa namanya? Abdul Qadir Al Jailani bin Basoleh Jangki Dausat bin sampai depak deka Sayyidina Ali sampai depak deka Sayyidatina Fatimah Az-Zahra depak deka Kanjeng Nabi. Apa kaki tangan nak tang toron wa qurrati aini benteti seneng tang nitra kaki tang kekasih. Iya. Tak langkong bau tongko aki Guste. Iya tongko Nabi kok. Tongko bareng Kanjeng Nabi. Tongko kan to nyelorot ke atas weng. Depak ke aras. Kan mangkana lahir bede lampata soko 2 Gusti Kanjeng Nabi. Masya Allah. Keng Kanjeng Nabi ada bu bektoh Isra Deya Abdul Qadir tangana kelaben tang soko 2 nongkok bedeneng yatta sebau nekakeh wa qadamaka fauqa raqabati kulli waliyin. Ku aku kakek depak deka manzilah situng kedudukan pak depak kakek 2 bekal bede yattasa nongkok yattasa bauna pan berempan beli sa alam bensa alam jagat raya. Kan sampai Kanjeng Nabi to mana debu qadami hadza ala raqabati kulli waliyin wa waliyah. Tang pak depakan ria bede yattasa bauna sekabine beli sa alam dunya. Lihat tepan ada bus ini kan yang Baghdad Imam Al-Waliyil Qutub Imam Ahmad Ar-Rifai mereng dari negara pas moronon du engki Guste kula pole padahal wali ki ya wali kutub nih kak. Syekh Abdul Qadir ada bu berneng Baghdad negara lain tak usah speaker reng lepada berlina yang eding beli saya berneng negara Ar-Rufa'ah engki ni kak bau kula berneng enger sana panjenengan ben bede ben pakde pakai panjenengan baru kadang ngak neka Kanjeng Syekh Ahmad Ar-Rifai tambah yang kak di Allah derajat
kan muka mula mun bade sebutan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sampean macara la ilaha illallah macara radhiyallahu an lene ka kambi nunduk cedak kesekone beki angkep beki cetak ben bau kula sareng sampean bade ebebene saka duan Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah yang kak derajat sampean Allahumma orang mun pun nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah ketorotan mustajab dungan amin banyak maca Fatihah. Sebab Syekh Abdul Qadir Jailani ka ento ahli tetolong. Sampai ada bu ana syaikhu man la syaikhalah. Mun orang tandi guru, engkau guru nek aku ning akhirat. Yo mak syukur cinta ben seneng tawassul dek Syekh Abdul Qadir Jailani. Engkau guru nek aku, bade ngersana Allah wis. Arom seakan-akan tanggung jawab Syekh Abdul Qadir. Mantir ngak nikah amin. Ahli tetolong bade situng reng laki dedeng. Nika pun masyhur pun ngeding kambian gara. Tahu mul mari terangaki gila. Gila tindak apa? Gila kenceng ria. Mantir manfaat. Amin. Reng laki entar. Apa cong? Bede parlo ka into kanjeng. Iya parlo apa? Bineku lengandung. Iya selamat. Keng bede saya aturakin. Apa boleh? Trogeduna anak. Iya. Siapa kandungan jemuta anak cong? Ya anak. Yang beda boleh, apa boleh? Terus anak laki, ya laki, boleh lah, boleh. Oleh senapa are lahir, nyaman lah cerita langsung lahir, tak ngebela sakit tabun tapi keabitan, jadi lahir dari mare, lahir bine, celeken orang gak dena bine jan. Padahal jangan Syekh Abdul Qadir Jailani laki, yati ini sambil bengkok minta tempo jan. Le buntu sambi biar ngereng laki sebine tak norok. Assalamualaikum kakek boleh cong engki beda apa ki ne kebayin alhamdulillah prob bine ha engkau ngocak apa saben laki terus bine le engkau ngocak laki saben engki nyongo cong ngo sampai buka iya bine cong buntu katina iya buntu terus katina apa kanjeng mulai diki mulai buka iya teh buka derma laki napa bine lah mulai rah can peleman teretan esambi can sebine derma kak tahu tak buda buro buntu can dia tak minta laki ben. Ya lah ada bura buntu ra buka dina ayo lah buka lejan. Dek remeh apa laki apa bini keng si laki ya'taqidu ila hadrati Syekhil Ghausil A'zam i'tiqadan laziman. Kemantapna tak ducal si laki tetap are buka laki deki. Baru kan Syekh Abdul Qadir. Ayo le buka le sebine muka launan sampai depak ketabun. Tinggal buka masya Allah ku taktir kelatir de beda cocokon kak jan pekuah laki alhamdulillah asal bine ro buntu moro laki marah ni ke bene syakwadah bene syakbadah bene kanuragan bene solapan mun solapan hukum haram cek percaya ke solapan hukum haram cengok ning kitab apa lah lupa kok Bughyatul Mustarsyidin ning bab khawarikul adah cengok disa solapan roh haram tak usah terus dua jurus dua tak boleh maraki buntuk akal ya toroten yang kurang bagus bebene keramat ruah lamun Syekh Abdul Qadir Jailani karomat tak usah ngamalaki tak usah napa gele bisa babin wajitilabin berusaha punten lahumma yasyauna inda rabbihim kan kerentek langsung toroten tak usah rituereten tak usah sun mata ajiku
Ajajine Bandung Bondowoso. Tak usah ada iya. Kuatku sewu macan, sewu gajah, sewu banteng. Sewu kerbau, tak usah. Mun karomah tak usah cabecaan. Kena kerentek apa saya kesokan langsung amponan. Masya Allah. Bini temu laki. Subhanallah. Ini kele. Kan mungkin apa banyak macam Fatihah. Bada boleh. Terus akhirnya. Lanjut. Janji sekalian. Sedungengan pastoron. Korang. Muncang tibi. Man menyaman ngampu ngetok. Pidato tibi tak gelem orang yang seksa. Allahumma salli ala Muhammad. Gelak reng laki, makin reng bine. Apa bing? Tepak hati metibi. Beda perlu apa? Nangis. Mek nangis ben bing. Kimi tak mau lara kanjeng. Kula nyaran di laki mate. Mati lagi nak engki. Mari bendem. Ampun. Ya wes. Dia macam mate. Punten kula tak boleh mana kula ki nang seneng apolong bareng reng laki. Dia mah. Kula nyoonaki ke pangeran Pak Odi boleh laki kula. Kakir ya dia mekar pangkok bene pangeran. Yuhyi wa yumit saya ngodiin saya matiin dari Allah. Oneng kanjeng. Tapi ajunan si andi karomat. Si andi ad-da'awatul mujabat. Kena kerentek toroten. Kaki cek maksana detek. Mari bejeng maghrib kanjeng syekh. Ya takasyaf. Nyoon deka Allah sopaja buka satir-satir ben hijab lengaleng pada ngoib. Langsung ketengal deka alamil malakut. Bayangaki. Alam ni kabanya alamil mulki, alami syahadah ni katunya. Beda alamil malakut, alam ghaib pun. Dalam kubur, alam ghaib, yata salange, malaikat sapaan, tepaan anu apa malaikat ning loh mahfuz, ni ka alam ghaib. Beda pole alam mulk, alamil malakut, di atasna pole lebih luas, alamil jabarut. Apa alam jabarut? Keng tahu ngocak gula tak tahu sing beraki ne. Alamil jabarut. Engki ka into masarifil haqqil jabbar. Tak usah terangaki. Pokok lengnya dingaki jabbar jadi bain. Bada pole selebih teki alamul izzah. Nika alam kun Allah sing ngauningin. Lamun Abdul Qadir Jilani wali ka into takasyuf tembus ke alam malakut, ke alam jabarut tembus. Mari maghrib. Pas lengki ketinggal malaikat maut. Malaikat Azrail alaihi salam. Tepan ngabur ke atas. Kelaban nyambi zambil. Atas otabuh saya model keranjang. Etretes kelaban emas ben perak. Si raja ni pada bilang nyek bumi, teng-teng. Ede lemetas ben keranceng ka into arwahul khalqi fi dzalikal yaum. Eserruh. Buan ruh cabut di malaikat maut mulai hilaku sampai malam. Papolong neng atas keranceng ka into teng-teng setoraki na de aras. Ketinggal bede dalam Syaikhul Qadir Jilani tadi keluar atau lewa malaikat maut. Mestena arrona laki natang hadem ari kita elaboraki kita setoraki aro ki perjalanan senyaman yang deke etabe ngebingko. Perjalanan ngabeng malaikat kainto lebih benter lebih santak tenebeng angin Pak wang. Lah niki Syaikhul Qadir Jilani nabeng bayangaki. Wah, petak malaikat maut nyabi kerajang. Naik pada ke wang. Capok. Cuma yang kita pada punya uang kita ada. Cuma kau tu faham gini, kau faham ke? Wang, tinggal sama. Qal, ya malakal maut.
Hei malaikat maut, give. A'tini ruha khadimi zaujatihi. Zauja khadimati. Malaikat maut tolong berhenti, stop. Ambu malaikat maut, malaikat Azrail. Ambu. Ya siapa ya? Orang rambung kok ada tugas nyetor ke pangeran ke aras. Jadi rambu pancet bayi pedek boleh. Ambu sekejap. Jangan malaikat jeme. Libelian orang ni. Ambu malaikat maut. Siapa kakek? Ana Abdul Qadir fil ard. Bulan yang bumi Abdul Qadir. Mon mongku malaikat ning alam malakut nika Muhyiddin bin Basoleh Jangki Dausat Al-Hasani Al-Jailani. Oh, jadi kakek Abdul Qadir ke. Beda apa? Nyon tolong buka aki keranjang. Keranjang roh riang kok nyetor lah. Langkine koneng bula. Anu apa kakek medek engkau? Bula nyona roh situng. Lakin hadam bula bine wak nangis tak mule. Lakin sorop audi boleh. Dati apa beli boleh situng sabar ke kopur mek je ke lakin hadam. Oh tak bisa. Ari yang kok bi amrillah kelaban perintah pangeran segera setor, tak bisa ganggu gugat oleh pada makhluk. Punten setong bain. Jangan cek maksana. Engki sebab kula mare kedebu bi Allah darmah matlubu ka matlubi wa mardudu ka mardudi. Abdul Qadir apa sare kake torot nah ben apa ridho kake engko ridho wa mardudu ka mardudi ben tolak kake engko nolak ben ketero kake engko noroten dan to malaikat. Loh pangeran debu ngaji ya engki ken bulannya on jareng kota ngeding cuma dari kaki kok mau dia bejan. Buru malaikat maut, buru pedek, minta situng te bagi teku keranjeng, buka kalak tibi bisa Abdul Qadir, mari ngalak buru, cantik, jadi patang koden, tunglar kelaran, sendal bareng si Abdul Qadir Jilani, bener roh situng, kapineng keranjeng dumpa, ngolai, lo dari mulai dari tahun yang jaban, beleman si Abdul Qadir. Roh salam tunya saya kalak mulai laku sampai zuhur. Abani boleh ke kubur Nabi Tibi sejagat kerat. Tadi laku odi kapi mayit ruah. Entar gebungkan debo. Mak kaki mau odi boleh jereng beri mari bejengin. Iya, engkau tolong si Abdul Qadir jan. Dermah daya. Odi kapi termasuk lakin hadam bine arwah odi po. Si Abdul Qadir Jilani keluar keramat. Malaikat maut matur Gusti. Apa malaikat maut? Sosa bil haibah. Tak langkung gagal jan. Apa gagal? Nyetorakin roh tak bisa. Apa? Dumpa. Darma ceritana. Bada sengat dong ajunan selangkong oneng cai pun ngaku na abduka wa mahbubuk kabulan na panjenengan ben kekasih na panjenengan nyama Abdul Qadir neng ebume Muhyiddin elange iya tang kekasih ro malaikat maut edimah beda kekasih te torotin karep pajriya kakek karep nyetor tang kekasih karep roh jeria yang kok noroten keng beda salah anak kake napa Gusti soro sapa te toroten hitung bain te beki ya marke te beki hitung ya noro dumpa laina cek torot na hitung selamat kake abang kinyon sepora kain to iyalah tak papang kok keng lain aremun minta boleh beki buka keranjeng ya yang kicir gula jadi malaikat ka into nyon sepora ka pangeran atas aromasa keteledoran padahal malaikat ada teledor ka into letritan baru kana Syekh Abdul Qadir Jilani orang materi bi Allah pa odi boleh mon orang kanigoro seneng maca Fatihah ada Syekh Abdul Qadir Jilani saya mate odi
Maka tak mati orang aja. Gelok. Insyaallah. Saya mati tuh kona odi. Saya mati korang laris berunga odi. Syukur seneng manakib benterosan seneng tawassul dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh dua cencih mantir manfaat amin. Dar maki korang. Ya wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekadinto badana mau'izatul hasanah saya ampun sampai aki oleh guru kula panjenengan Syekh Kiai Ahmad Muslim Ikram. Moga-moga nambana manfaat barokah masalah fidini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Seterusnya terakhir nggih kadinto mau'izah yang terakhir oleh Hadratus Syekh Al Mukarram Kiai Muhibbullah Khalil Al-Haj dari Pajeran dekat selerana ya teraki monggo Allahumma sholli ala Muhammad wa maulana Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji adfatayyaji رتى العالم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Habaibana al-ajilla wa ulama'ina al-kurama, para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid tanpa terkecuali, khususipun semulja Al-Habib Talib bin Aqil As-Saggaf wal Habib Alwi bin Aqil wal Habib Saleh As-Saggaf wal Habib Ali Zainal Abidin serta para habaib sehadir juga para ulama semulja Kiai Haji Muslim Ikram, Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah dari Pajeran serta para panitia penyelenggara
peringatan Haul Akbar Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu warḍah. Jem ampun para narhim menika pun Bu malam neser sambian malih tak ya payah tak solesoh laku kiki alakoh si alakoh laku alakoh si kesabe si ke pasar insyaallah barokana rok norok manakipen meter muka seteja ipalancarah amin seteja ipakempangah amin Allahumma kela esoro pabanyak maca Fatihah engki pokok mon enga dek guru maca Fatihah enga dek Sayyidina Syekh Abdul Qadir maca Fatihah cak adante sebulan sekalian saben malam 11 cak adante malam Jumat cak adante malam Selasa setiap saat mon ki enga esoro maos Fatihah kan gelek sini kenggi esoro berhubungan ben orang-orang sesoleh berhubungan ben orang-orang sesemak dekat Allah Subhanahu wa taala kelaban amaos Fatihah. Anapa? Sebab Fatihah nikah insyaallah ibarat gemuk uli Pak. Rantai ini kemun ada gemon tak lanya. Nah Pak Abai mun ada bismillah nah ada Fatihah nah kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa agta fahuwa abtar dima perkara bagus tek kabitin kelaban Fatihah maca bismillah makanya keterputus napa boleh sampean pas maca Fatihah kencir nek pada pak dek orang sepo pada pak dek para guru khusus pada pak dek Syekh Abdul Qadir Ajai Jilani lah kiai pidato ceramah cek bawa Fatihah ne ke uli gemuk pengajian tedung reng lelesoh setengah 11 mulai mari esa iya mun kok ki buru dateng tak pate lesoh mereka tak bita malai sambian tak mai itu ke gula ngaji tedung Pak kiai narangaki montro lancar berung gelak semarung soro macam apa biaya muslim baca mate Fatihah saya tak lancar rezekina soro Fatihah semuka tuku semuka berung soro maca Fatihah sebab nikah adalah gemuk keng tedung pengajian masih sambian teruan di anak saya soleh teru apa lang bisbine beri gemuk cok ke Pak Ji ya langsung cengar boh maanya ran rejan mau napolang bisbine soro beri gemuk mulai di mana kipen langsung lebeda porah di ini natanya apa je berkat cek tanyaan montro lancar oleh di meja oleh ngaji ki buru apa kuah montro lancar ro beri gemuk tero tak tero ban lancar oh tero terus apa je gemuk ngaji dak siapa ban beki puru pada pengajian kok montro lancar robri gemuk tak apa sih ngalak cuci nih gemuk malah lancar ya lancarongku kayak cuma yo aduh yo buleng kapi Pak aja gara-gara ke pengajian tedung ngaku keng mantep tak ngerok jadi mau lancar suruh maca Fatihah sebab Fatihah ini kegemuk nggih nutup tuku muka tuku maca bismillah maca Fatihah senabura belotong senabura jagung sing ngeci ke kacang jagung maca Fatihah Habib Ali sini ke Pak ketika neng siwun neng Hadramut nika keneng paceklik kemarau panjang sekian tahun ada ojen sing ke buah-buahan rosakapi korma-korma rosak kapi kecuali korman Habib Ali Al-Habsyi saya tak rosak selama kurang lebih 4 sampai 6 bulan sekota siwun neka ek jamin deeran bi Habib Ali Al-Habsyi sekota bener cuma setisa beri ngakan benar barokah Masya Allah tanya aki napa obat panjenengan setuju nika rosak mentamanan cuma tamanan panjenengan korman panjenengan tok nika tak rosak obat belotong napa kira-kira Habib kepada Habib Ali Al-Habsyi belotong ngasih tung
setiap engkau naman bungka situng bungka korma hatamin Al-Quran bingko naman pole hatam Al-Quran naman pole hatam Al-Quran ane ke bungka korma na pa iterakat nga neka mon pas potra na cek tanya aki kulibi sampian cek anak be letak ko bermeri gemok ko letak macam Fatihah tak ada main red seretan melolo soro tak beng tambengan dan ring mangken tambung lama cengkal waduh sebereng kaler monan teh beri gemuk apa pujar pengajian malai beda manfaat di hubungan kalaban maca Fatihah engak maca Fatihah khusus sedek ring sepuh sampun beleman ke alam kubur mentermuka seteja pada yang ka atra ceteh amin kaul manci dengan insyaallah selengki nikah berhubungan ben sahibul haul Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nikah sebisa kaula toraki nikah jam ampun setengah 11 telebet 10 menit istiwa karena laku cukan pada majelis rutinan sopu mare tak ya payah sampean terus alako kaula cukan banyak parlo nyon sabar sebanyak mentermu keling kini panjenengan catat amal ibadah saya keterima barakan manakiban seteja hajat pagempang tining Gusti Allah hajat tunya hajat akhirat pagempang tak cek dari tempat kauluban panjenengan kecuali seteja insyaallah tusa-tusa sepora tining Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin lancar rezekina amin barokah umurah barokah rezekina selamat dunia akhiratah insyaallah lamun depak ka umur husnul khatimah amin Allahumma amin cek kelopain selalu maca Fatihah karena adalah hubungan kaul panjenengan ben para aulia wa syuhada ben orang-orang sesaleh was salihin apolong insyaallah sekalipun secara jasad tak pernah pangki bi Sayyidina Syekh Abdul Qadir secara jasad tak pernah pangki ben orang-orang semak deka ngak nikah mak pola kelaban cara ngak nikah selalu maca Fatihah kirim Fatihah insyaallah paki kaul panjenengan polongan yang akhirat amin Allahumma amin hadza ma lazima minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekadinto badan mau'izatul hasanah selampun sampai aki oleh hadratil mukarram Syekh Kiai Muhibbullah Al-Had bin Khalil moga-moga nambah manfaat barokah maslahah fid dini wad dunya al akhirah amin ya rabbal alamin. Terakhir takhtim yakni doa sampai akhirnya oleh hadratil Syekh Al-Mukarram Romo Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar dari Pajaran. Kangkui kaula mulai awal hingga akhir atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala perhatian matur terima kasih. Akhiran al-afwa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Romo Yai Abdul Hamid dipun aturi Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik
يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah, amma ba'du. Dan seterusnya para habaib, para ulama, para kiai, juga para ustad, tak ketinggalan dengan para panitia kesetujuan, hadirin hadirat muslimin wal muslimat. Ajunan ampun lestari merengaki mau'idah dari awal sampai akhir ya. Malah moga dadi ilmu sing manfaat barokah. Allahumma amin. Bun engke kudu mantep. Terakhir ki ibu dari penakanten kaula muhibullah. Ronyak bebanyak maca Fatihah. Ini kan Nabi panci dengan mantep. Insyaallah. Tak mantep lah telemur korpus baca kita tak bisa ya. Kudu mantep. Beda cerita na para datang sepeda murja. Beda orang ngobu sape iki. Ngobu sape. Sape na kan rodok raja. Sape na kenyaman sape sekoneng kasa. Oke sape Brahma kasa. Wah larang reken kasa. Ada koran juta guys. Wajah selek telek mulai mari maghrib nih bede. Toron dari pajang esah congok bede. Mari seneka cemempak para sope congok ki bede. Mari seneka toron dari berjamaah sopu. Ku tak ada. Sampai kelak sobu. Duduk musafir je. Kecok maling orang ke. Ya Allah. Gopo orang laki ni ko. Ngebodoh dak sebini. Dik sampai nak elang dik. Masa kak iya. Sing kok ki sabar jamaah sopu ya bikibet. Orang dari berjamaah sopu tak ada. Wih, kau terhadap polisi kok, yang terhadap polisi lapor kok. Saya pun selaki ni kok. Bocok ngorodak polisi kak. Termain terhadap siapa kau? Terhadap tinggi ni aja. Yang terhadap siapa? Yang terhadap yai di sering kaki aja anda yai. Minta doa tulis temu dak rumah. Cak lo pada guru. Saya pun sebine ni kok. Oh iya le. Engkau adik guru. Hati narodak sebine ni kau orang laki ni. Entar dak kiai salaman. Kita salaman tok berdemonya nah kresek-kresek dah tu. Beda amplop aku saja. Kresek-kresek dah. Telepon kiai jazakumullah ahsanal jaza. Tajuk. Kiai. Beda apa? Waduh kan ketika dinto ya cek sosanan apa? Sape elang. Sape elang. Oh iya.
Terus tulia itu mode eki kempang. Kati dek rumah. Kakeh enta dek tuku meleh jemoh urus. Iku. Nggih. Caipon orang laki ini kok caipon salang sapen. Kok nyari saper. Ya ini suruh meleh jemoh urus dek rumah. Yai, kula ni kekailangan sape. Punten tak sakit tabu punten. Iya lang eding kok lagat paham. Sape na kake montrota tulia ketemu kake ajemo urus. Ajemo kan sakit tabu ke. Pro keluar kabeh kok nek nyaman jemo urus. Allah, preman. Dak ada cangkang. Lah ya jian le engko tak paham. Dak debun yai, dak remah. Kan kok kang ngebel cak engko kailangan sape. Lebih yai engko raja urus. Dak remah. Lah dak yai lah debu dak ya torot ra kok tu mantap kagak jia dak debun yai jia. Lah ya dak remah jan kok nyada sape raja urus dak remah. Letak orang lain yai dia pasti bener kia. Iyalah, entah ada tuku jemur urus sahid kasa. Kude kurang game, kude. Ya non data. Tak oleh senapa menit, tak kau oleh 10 menit. Tabu unsake mulas. Waduh. Akhirnya buru dah songai, songai ya dalam dah turun dah jangan curang. Hanya nempelonnya berdeng songai, waduh jerabat dah, jerabat, aduh, belah, lu jatang sape beriatas sape nanti dan, tepak madeng, napa rambunan. Mau jatang sape ya oke gelete tek kecok maleng keng keluar TV ambe cai podo ing kanigoro oke ya bener kok yai ini kok nggih bener yai ini mengke rodok lah salah bener ki ya nggih paham iki malah kok dadi ilmu manfaat dadi kudu mantap mulai di awal dari pas muslim bareng kan tak mantap ya terus laki pacar bine ya Allah pada boleh tamu dari tanda dok yai hari perlu apa ya kula anu yai kita roda pada bareng tetangga neko kuah kula nek mulai na polong bareng rek bine nek odi kula cekek kula pas-pasan yai. Pas-pasan engki. Berempanan kakek telo probeen bine kapi. Oh, dadi klemah sekeluarga engki. Lebih lon yai kula terabang bangun mon tetangga kanan kiri bodo setingkat 2 yai keramik kula cat pancet yai. Pada tu ahli duha engki tahajud, engki Quran, engki le baca. Cepot. Pokok keluarga orang ni keluarga solihin solihan. Bapak ahli ibadah, ibuna ahli ibadah, anak telon ahli ibadah tak ada keluar niku. Bapak tanggung jawab, keluar. Perkara ngakan apa cangkok jai pos laku nyar cekeh aleng-leng ayo apa nyamuk kasa keluar pagi pulang sore benar ada tahun niku Nabi ini telok ada sebaju dan letak tuara keluar dari tanah mulus niki tinratinan ya Allah terobong ko hanya terode pada bareng tetangga can yai ada bu yai gampang ketika di mayai
mon kaki teropa ada bi tetangga bungkon dari kaki dua ini ngaki ya iki ober bungkon kaki ober iku lah tak jadi ya iki dengan buka mandoman ober bi yai ober ketika di mayai ober ya ober iki ya ober mantep boleh mon moro ngala napa malek gas kota cer pengkrem bungkon adego buhun apa kasan caneman tahu keluar Dua makar pakai kian tak sebini. Yoper bungkon yoper biaya rober. Kagak gendeng apa dah remai gua. Enjak biaya rober. Kau lebihan audit taklim nyaman. Engkau minta ijazah ada yai bungkon rober. Dua makar apa? Selaki mantap. Sebini bingung. Anak-anak antin ratin telo. Keluar ke yoper pro. Kita tak nangis, saya lewat sorayai. Kita tulung. Buat tak tangkem biar orang embong entar kapi. Semate naniku. Jangan serake der makar payai ya yo proper bi kalau yo ber madeki. Ampun para tetan. Rengoring sa entan gawo, mi ada senangis. Potran ada senangis raja neta. Apa ni kata nangis kia? Ani pun banyak ketonon biasa alung tolong aja njer ya. Karena mantap dak dewune ya. Ya ini ko. Wampun. Banyak sudah datang ni orang kisah kita motoran bareng datang. Ko tak beda sasam. Orang entan ni kan ke nyong ada buku sekoper boleh. Dia boleh ngelerek dengan orang ni ko walantin ratin. Oh gobu ko anak antin ratin. Kita ada saja telok je ya. Aduh. Tak sangkong ko senang dak nomor tung dia. Dan situ engkau senang dak nomor 2 aja. Dan situ senang dak nomor telok ni ko. Bapak jentarin. Pak, cek sosambian, cek sosa. Tinggal masalah bunga panjangan kober, kula saabang udah. Korbi ini dalam Quran dalam pensen nomor situ neko, bi kula kabin, kula kita araji ko. Eki. Tonton bi kula selebih bagus, selebih mapan. Kor potaran pensen nomor situ, kabin kula ki. Eki nak. Pada senyangkup. Ngebayaki po alhamdulillah bener kiai niku dateng boleh bapak empen cek kebetir masalah obong nyon sana miliar panjenengan tanggung kula Quran empen nomor 2 kasa EKB kula oke nak waduh tambah. Alhamdulillah kaya mendadak kok ya. Pon ke. Datang bola situ Pak. Empian cek sama masalah neko. Compo ala bersama bangun lagi. Obeng tanggung bareng nikah. Kula tanggung kendaraan. Toro motor nape pian neko. Wala toro motor saya nyama Al-Fatihah. Tanya pokoknya motor bagus pon. Eki sarang kula emelaki na panjenengan korporan pian saya nomor 3 EKB de kula eki. Oke. Ya Allah, ongkuan dretan. Telok ni ketak guru bangun lagi compon bisa tahun nomor 2 beriin obong sekian miliar kimlaki motor anak telok pada paju kapi ini itu compo anyar kaya mendadak apa mantap dak kadebuna para alim ulama itu boleh ben pangan medaki seneka ben tahun kadito tujuan sabung pawole
Kikatuh nyari syafaat, nyari tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nyari syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyari syafaat dari Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Malan muga ki paring umur Syekh barokah, sehat wal afiyah zahiran wa batinan, toron anak toron kaula ben panjenengan sedaya laki bini malan muga dadi toronan sesoleh wa salihah, ahli kubur kaula ben panjenengan malan muga pada seporah dosa nang Allah taala yang kak derajat kalaban barokah syafaat Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaban syafaat Gusti Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Menabi kula ben panjenengan tinggal umur ala husnil khatimah. Bedening tahun angkat malam muga kepangki pole. Allahumma amin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna وأقربائنا وأصدقائنا والمشاهينا ومعاينا وداوي علينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اغفر لنا وارحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكل الخاسرين. يا الله سلمنا والمسلمين وجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد